Santos Kumar Inoda Karbi Piapan Cholang Rende. Ang jok terang arong along habit ang nar katengkeng. Karbi ang long TSSA asong atumpian pirang kiamay kang nipon. Corona vura prempen kacepa jog jepan Karbi aron barim karkli ke atumpen si arkipon. Manja Police Station kaparlo ponangkang lang buku ke damatowar cinthong teron arong along kitu puja mining stone chusera longi claim dung Santos Kumar pa bangpu cinthong teron arong amikar idona hemakar bi piapan ke ther ke hapen phongpho ancholang remdelo la solam ke puthak rada tumpen adai ki do vega bangpho phan niep ingnang si police ari deng hodai dam delo Manja Police atumpen IPC 25/21 under section 376 alam hoi pa bon ponsi hemkang sam thapon thotlo pusi birta ribdunlong Mane la paro kabang sedi la dukan lo ang po nang ther nang ha po la video nang pakla mane la son akeng no video munit pan ari keng rakhet ari rakhet akeng rakhet angin nang do dete la son sinang pachi loji jok pana than ri pusi nili pan kinang kipu las nilita Citana hede lo yok pandala pusi do bom ma cicia kuni ong ama sara tu mana tandelo mati di a video ta pumat phere me mese thola so aparok ni phan ne paklang he ama ni phan jobor jos pe ni phan kopni delo Salah bangsa po. oho cicini ne Nali tham semente. Nilita thanji pulo nang pathan long delo la paro ka bang he tha jok phana thari than lo nang pachi loi pusingi nili phanang ki puke ama nilita nilipa nilipo pu he masor pha nilini nile lo khai tam ana chi thana hi ko pa nang polan idok na kang hoi tang delo ke ajo si bang ba la he masor bang hadi kam dam lo tengke la so philo te bang jui ti kilo Acu kana pon se bang lo bangga. Ajo no dos alom bote ki bang lo Phong ni gali lo poya lo bo. Phong ni kali lo pas bar ni dolo so na video na paklang po na pachi lo ji bo pol hai video paklang manili ta fere do ga yala ma chipi du na kok lo hemar lo Hema lo sem lu thora ting mala. nang lo thodi kilo Nang lu ta bang masuk parok. ana lo bang ke bang dukan long bang sta me irina pa po la son po Lama. जोर से बोल जोर से बोल 5 बार 5 बार 5 बार किया था। तो यहाँ पे अपना खुद अपना घर मट्टी लेके बैठे है ना नहीं ऐसे कंपनी में रहता हूँ। कौन सा कंपनी? पूजा कंस्ट्रक्शन। क्या? पूजा कंस्ट्रक्शन। क्या इंचार्ज है आप? मैं इलेक्ट्रिकल देखता है। कितना साल हुआ है कर यहाँ में हाँ यहाँ में मेरे को हो गया लगभग 1 ईयर। 1 साल हो गया आपका। तो ये इंसिडेंट कितना बार किया अभी ये रिसेंट रेप केस कितना बार नहीं रेप मैंने कभी नहीं किया है सर। तो अभी क्यों किसने पकड़ा आपको पुलिस पकड़ा नहीं है पब्लिक। असल बात तो क्या है वो बताओ। असल देखिए मेरा अक्टूबर नवंबर से मैं उनके घर आता था जाता था ऐसे आते जाते उनको भी अच्छा लगता था मेरे को भी। दुकान है उनके घर में। क्या चीज़ का दुकान है? पहले से था नहीं दोस्ती नहीं है तो फिर मतलब वो ड्राइवर है हमारे यहीं आपके साथ कंपनी। में काम करता है ना क्या क्या करता है नहीं हमारे साथ में ही काम करता है। आपके साथ तो कैसा लग देखिए हम लोग का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप उसको नाइट ड्यूटी में भेज देता है और वो जाते ही आप उसका घर पहुंच जाता है। बोले सही है क्या ये? नहीं तो ऐसा ये मत बोलो ये लड़की से कब से आप जान पहचान है? लड़की से कितना दिन से? अक्टूबर नवंबर से मैं दुकान में आता जाता था। मतलब पिछले साल से। जी तो कैसा हुआ इसे एक्सीडेंट? तो आप नहीं किया है तो कैसा होगा ये? अभी तो कैसा केस रफा हुआ है
होटल तो लो है तो अभी बात तो आप खोल के बोलो। जी जी वही तो इल्ज़ाम लगाइए तो ठीक है, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, आप लोग भी देखेंगे इंसाफ होगा। बच्चा है कहाँ पर? बिहार में। बिहार में। जी तो हम लोग सुना है आप तो 5 बार हुआ है रेप किया। मैंने रेप नहीं किया, 5 बार मैं मिला है। বহুত দুখ পাইছে একচুৱেলি। তো কি কৈছে মালিকে এইটো যোনটো বিষয় এইটো যি ইনচিডেণ্ট হৈছে এতিয়া আপোনাৰ মানুহ তেনেকুৱা কাম কৰিছোঁ তেতিয়া মালিকেও কমেণ্ট কি আছে? তে মালিকে এইটো কৈছে যে যোনটোৱে কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে ৰেছপন্স মানে আইনক গতাই দিছে তেওঁ। এতিয়া মানে আইনে ডিচাইড কৰিব। অলৰেডি তেওঁ মাজত থান গৈছে আৰু মানুহজনটো তাত স্বীকাৰ কৰিছে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত। আপোনালোকে কি ক'ব এইটো বিষয়ত? সেইটো বিষয়ত একচুৱেলি মইতো একো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কেলৈ তেওঁ যদি নিজৰ ওপৰত নিজে দিয়ে মানে হেৰি কৰিছে, কনফাৰ্ম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো বিষয়তো মই ক'বলগীয়া একো নাই। এইটো ৰেপ হয় ন? সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম একচুৱেলি। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা। Pini aruni paisir kebarni katsa mei pu semsona hemalong perang kiamai ingipon. Labang so perang kiamai along kalitang sumilarong hang pepan kachene kaholo pamepen apranar modera tumapan sodak pen insai nang jipusi mai pu semson ing dia hinpen pachini pontu. Labang so perang kiamai along kongchun bangrang sina teron lapen diripi bang pu bang pietum anta chetong dun. So today we have called for a press meet as we all know that an incident had happened at Nogao, Roha, a minor Kirby girl. She's only 12 years old. Her name is late Sumila Ronghangpi. She has been brutally raped and burnt by the house owner Prakash Chandra Borthakur and his son Nayanjoti Borthakur. Many memorandum has been submitted by many organizations regarding the justice for our beloved sister late Sumila Ronghangpi, but the law and higher authorities are still silent and not taking any legal action against the culprit. Her girl named late Deepsika Saikia, 9 years. She has been brutally raped at Gogamukh, Lakhimpur, Assam. So we the Katsa strongly condemn the culprits to be punished according to the law immediately before such kind of incident happens again. We strongly demand justice for both the minors, late Sumila Rohangpi and Deepsika Saikia, and stop rape culture. Thank you. Rahini April ciklo along tapuson akisung ke folok mate ilitum kacunghon amuso Sumila Rohangpi alang likai piuthi ci unangkok alam aputhak bini itum asongkan puthok labang solam kaning ye tunang kok mate ning du ku chepaklang nang kok athela phelo pipot ma leputang te pinang an ham phang song karbiang long kang pi khuplup lo adu ko we labang so su pi apha ahok pet chom rong me aning ke pang sam je phan pura akang sai ke hang bonta me piniar ni an sitame labang so akang sai theklong le det lo kang sai ke theklong kali tan ong te non ke aphiong labang so alam inglim ong son si theklong lo lapo sini tumning duk lo labang sualam puthot kepeklang thuji bakani ye thuji phani tumning alu sutami ning duk lo pipot mal putang te labang so pabang kili tum hang hepin dabi bepin si aron mate law and order administrative department atuma bang prabjing pen labang so ke chok che bang pho phan hok pera kang sai ing sai nang ye polo bon sitame non anta labang so kang sa ye phaning ki the la pen ke thek long atwar avidet la posi pini nilitum hamphang pen puthot government of Assam la pen government of India la pen ilitum dak Karbi Anglong kachari atum la pen Karbi Anglong administrative department atum hantame litum sodak pen ka chuningre kangtung la hello Lakhain Karatrok, Duarbaguri, constituency Kaparlo Angkang, Daitorang Jok Terang Arongalong, Aruni Pioneer Cap Ada Porpai Trogra Achitim Apormalong, Habidang Nar Topaksi, Long Kikiling Hemrit Pen Kicheng Lok Ongdung Hemrit Hormonta, Palang Notekang Etlo. Pinpur me Long Kikiling Bangki, Tekok Tiga Kiso, Kacholong Lokajok, Long Kikiling Lapen, Achoratumki, Kiso Chelang Dam Et. Hemke Osomaratum si Bikang Prongchon. Osomaratum Han An Kachutun Bom Hotsi, Men Habidang Nar Topaksi, Tenkeng Dutlo.
bonta kopai kimi arenga hukiso bangki avelang. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kacharibom, CEM Tuliram Ronghang, Lapen Anparta, Local MEC, Richard Tokbe Tumapan, Prabjin Pen, Kerab Japan, Kachuning Report. Hanboka Pen Pirang Robinson Kiling, Karbi Long Rebirtalong, Birtanang Pali. Pinang pede sang to hal hai kita tukang lo pede son phalang lo kang lo te forest department tu dar nali tumlo nang humri ikluma forest department ni kan dak dunga forest tu mang ke wang thu si dolomora pe se akor tu phun kuri lap pe se ke wang tu dak hem ti ko tu mang ke wang thu an ke phat an ke bog jo dak ke thalo ni si bela yo pede kiri bang si so dan mati ya si somar de bi prong lo yo jim so thume me lo itu ta hot pen ke rap bom lo ta hot pen ke rap bom lo pede aku grab nanti ulah tanang ke jur kek long lo yo ente la lang li tum ke khiti bati ke do ima khiti bati da ave pin ke cuyo nanta ka siksak dulu oh la solo cuyo da siksak pe kanya cu lo la pen pe ta cukang lo asi kitunu ridun ke la lo nang ram lo vek nang pu lo la so hen nang kim vek nang pu ya lo ke di oh kala lo Det pialu corona vura prem kang dang thuplu bajok bangso bur pen kachepajok donje phanpura karbi aron barim karklia mei atum patir piponsi puthot diphu ma jaka chelenga twar pielong cheke masi karklia sai dengpon Dhamsing Teron, Longki Be, Rajen Be, Borsing Rongphar, Dhamsing Rongchihon, Dhamsing Be, Lapen, Dhamsing Hansiatum, Bangso, Karkli Asai, Kedeng Ponalong, Chetongdun. Bangso se Karkli Ponang Koklaki, non puthot det pialu corona vura prem kang dang thubo majoksi, hako penda karbe khayatum ke ninga pok ke dama kisu, kelong setami avura prem Karkli ka phejo pensi, pranmu chepajok pon bomlo. Laso joksi non corona vorpen setami kachepajok donje phanpura than thiliasi arkli pon lopusi ke amai phu Jona Singh Teron pen ningjepon no dei na hu no dei rong anda no dei ada po yo peta da bang kulo lam kula lampu bang kan bang mo bang ti me ti da jap na bong ane na mo ta ti kulo kula lam ti dia man oh la da kai Timon nang no lasila so di me bangsi kidam tang nile tum hema long ripi asi tamin li tum akli pon no lasi non son dak thak si pin di thos tami ladak dipu mate nil tum ke dai headquarter lo asila so headquarter long pe nil tum claim pon no prote karbieng long atok anu an setami longku long dang ki do an to akar bi tami ile tum ho hakku ben tami ile tum ke laso porom puthi do ile tum laso karkli ka phiyu ben si pinian yan te ile tum reng dok ring ni son si ile tum chan di chan jai nang don lo asi thon thos la son thos si pini thos tami ni ile tum la da bang karkli pon la bangke than achekama pu pulo la da bangke la achekama mane la bangke hi i tonam kali la bangke hako pethe kang dok hot munit monor tum si bang puthe tum ada bang kalang tum phan isi kelang cari phan adai pilo ar pupi tikang lo lasi hola so pen ni tum karbi karba tum hafanan bangke ladak karli ka phejo pen wo amuda kan pen nang tum ke angni ki thok jer pen nil tum phan bangke nil dan di nang pinoi lasi so dan di tum hawar hapat choklem dam langhe langchi ile tum aklimang phar pen ke dam saru sarang ke dam stem hola so than along ri phan ke chipa me phat ile tum lasi lar ke bangke than dong ri che kama pusi pin nil tum akli pon lo lasi laso karkli long bangke okor dak dipu polam kali lasen laso che ka mafan mane ko pipolo non apor hitami la awura frame ka do ka visitami ile thoma la tai siar nam lo isia athana long ga chari bang lo lasi la non thos hitami laso pirthe long atomon lang no long tami ile tom ka chipa jok gi pha lasi nil tomang ke pinita thos hitami la so se akli pon do atuar pialong karbiaron barim karkliame kakka ile tomang so song pen phong ni mate ve ni nilitum se karklipon lage karbiang longarat angkang pia farman nilitum pini puthot ve ni farman la corona awur pulo labang sa awur puthak awur klem pe kaching raja phan karbiang longarat angkang pia phan nilitum pini labang so se karklipon lo lapen labang so nilitum karbiaron barim karkliamai nilitum ahin pen kachke ong tung mate kinang sot ahormuan nilitum phan nang kerap dunja phan nili chuardom lo ake hai
Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai tuli ramlong hang aphan athim non ke bang jini litung phan labang so asong aphan an so se chor fri chupheyo ahin kipang tangya aphan nili putung phan ang rabdun popus alang li phaning thepar lapen an par dame MP ake hai Horen Singh be alang li phanda chuning rilo je Karbi Anglong Autonomous Council pen nagarab dunja aphan lapen MP parliamentary alang li MP lo alang li pen nagarab dunja aphan chorli chup hiyo em ke do anat tum tamela bang so song ke pang tangya phan ar nam pe na hai long lete pirthi ar leng ke the pen chenglok ajat tame ar nam hai long lete ilitum manu ne de jia posi ar nam kam nilitum nang klem dun bom pot nalitum hata nilitum hirju me pg la pen ke ong dung hirju me na hang pg la senang litum hin pen tame nilitum Karbi aron banim kar kli amaya phan nakirap nang ke chitu dun ja phan nili chuniri parpik lo Karbi Anglong ton bi along ri along diphu angkang ke ong dung along leave ke tetan along leave la si kado kawe chorkli chupheyo tum an jongsi akinang do si karkli ji puta piniladak sarimel mate diphu manja tuar pialong nang litum kado kawe tame ajada sita dakle na arkli pet asonte pusa nili chuning rile jongsi hem long chikle mathai ave pulote la dak arkli ta choklo Karbi Anglong kang piarat banta nilitum kaka ahin pa chuning ri poiglo kardam